nibwo bwa mbere mbonye umuntu ukina n'undi imbaraga zigashira agahabwa n'izindi z'umurengera nabyo bikanga bikarangira match nyine anganyije tu ndababaye bigera kuri level yuko ni gute ikipe ishobora gukina iminota irenga 9 itubahirije amategeko. Hano hari abasifuzi ari abakomiseri babo ikipe ifite team manager abanyamahanga barindwi mu kibuga. Nge simeruka kuri internet itegeko ryaba ryahindutse. Itegeko ryari baracyari batandatu bagera mu kibuga cyarimwe. None se barindwi mbonye bo byagenze bite? Bigenze bite kugira ngo ikipe ifite team manager uhembwa neza, ikipe ifite staff technique yuzuye neza, irimo abazungu baturutse imihanda yose, abanyatunisia, abanyaserbia, abantu bamaze imyaka n'imyaka. Ikibazo narindi kwibaza rero ni kimwe, ni gute situation nk'ingiyi hari abantu barenze umwe, abantu bararenga 100, staff technique iruzuye, abasifuzi barahari, hari umusifuzi wa kane ugomba kurebye. Bigenda bite kugira ngo abanyamahanga barindwi bahurire mu kibuga kimwe? Itegeko ryenduse nitwabimenya. Niba barihinduye barabanza bakatwandikira natwe tukabimenya. Dufite abakinnyi benshi abanyamahanga natwe bari bicaye kuri benshi, twakabaye twarakinisha abanyamahanga barindwi. Ni gute iminota irenga 9 yose itambuka abanyamahanga barindwi bari mu kibuga kimwe? Birasobanurwa bite? Wowe ukoze ukarisira ku bantu bose barahanga. Ikipe nka Gorira yo yubahirije amategeko yo gukinisha abanyamahanga bake, wowe kayishiramo abanyamahanga barindwi, mubibangamiye. Sugufavoriza umuntu umwe. Ndifuza ko iyi Gorira n'amakipe yandi yose ari muri iki gihugu cy'u Rwanda tugomba kubona ubutabera, duhabwe ubutabera. Niba abanyamahanga ari barindwi, twongere dutangire shampiyona bundi bushya, tujye dukoresha abanyamahanga barindwi. Iminota irarenga 1003, umwataka urenze umwe baguze 1000 birenga 100 gutera mizamu cyaba ikibazo. Ishuri twararifungiye ziniya, profeseri yaraje. Uyu mu profeseri twazanye mu Rwanda kuki bataza ngo bafate amasomo? Profeseri Faringani ategereje abanyeshuri. Kuki abantu batoreza abanyeshuri ngo baze biga uko batsinda igitego? Twafunga ishuri ryitwa How to School Institute. Faringani aratanga amasomo buri munsi. Niki gituma aba bantu bataza kwiga? Kuki bataza gufata amasomo? Match aratsinda igitego, match aratsinda igitego. Abantu bamwemereye bakaza kwiga. Nka Haji iminsi amaranye nawe urabona ko ibitego byatangiye. Hari gutsinda Haji afite ibitego 3 akatanga. Faringani match ebyiri amaze gukina ibitego 2. Iyi yo noneho mbonye ikintu uyu munsi. Byasaba ko nabari bari kuri bench. Fedo match y'abakinnyi 20 bagere mu kibuga rimwe. 20 bose izamu rijyemo bari babiri bari bahari, ubwo Pavera agaranaremo nundi, buri mwanya wose buriho abakinnyi babiri kugeza babera abakinnyi 20 bose bajye mu kibuga. Ikipe urabona ari umupira ukina. Ese bigenda bite kugira ngo ikipe ifite amafaranga menshi, ifite ubushobozi bwinshi, ifite abantu bayireberera benshi ngo ikorere kwituma nk'izi ngizi? Ibi ngibi twebwe biratubabaje abantu muri Reyo. Tuzakina nande mfite agahinda. Ndumva narira, amarira arimo arazenga mu maso. Tuzakina nande niba turi kubona ikipe twagakwiye guhangana iki nagute? Turakina nande? Mbabari uheruka muri Tanzania. Mpamagarira abantu muri Simba, bampamagarira abo muri Yanga, nkeneye kwigira muri iriya shampiyona. Mpamagarira muri ligue yo muri Tanzania. Banze byibuza nge gukina hare, ndabona ari abantu tunganya imbaraga. How come izuba rirashe? Narishobora kubikomeretse ari wowe izazikandagira. Gose imaze gukomereka kanga imikino 3. Imaze kwinjiza igitego kimwe. Iminota 270 irenga igitego kimwe. Ibyo bintu numva ataragahinda kwe. Mumfashe rero muri iyi minota mike yansigara. Mumfashe nisengere. Ngiye gupfukama nyisengere, mumbabarire mutuze ngiye kwisengera. Ugiye gusengera pe? Nkeneye gukina n'ikipe zifite imbaraga. Ngiye gupfukama nsenge, nyigira inyuma rwose. Ngiye kuyisengera iri sengesho kandi ndasaba ko Imana yaryumva. Ngiye kuyisengera rwose. Nkeneye kujya nkina n'abantu bazi umupira. Reka mfe kuyisengera, reka nyisengera. Mani ikomeye, urabizi ndagukunda, niwe wankize ku isi, ni nawe waremye amakipe yose yo mu Rwanda. Iyi kipe mbi gutya
itazi umupira gutya nyagasani nayo si we wayiremye mana si we wayiremye none se ko baguze abataka bakaba bakinishije abanyamahanga 7 bakaba bafite umutozo wembwa amafaranga menshi mana ko watanze ubwenge ku kibo nabo utabarebera muri ako gaseke ngo bajye bategura match banatsinda ariko se mana ubu Rayon Sport twari igikombe cya champion irusha amakipe amanota 25 ibyo ntaho byavugwa nyagasani mana rero bamara ubwoba ubabwire kuko twatsinze 4 nabo bagerageza bakajya batsinda ibyegeranye kugira ngo champion izemo balance ariko se mana ko ngiye gusaba ibintu byinshi ukabyumva wabafashije nabo basi byibuza ukabazanira akantu byibuza ko gusunikiriza kugira ngo tuzagere umunsi w'umukino ntibongere kusubika ariko mana ntacyo ariko bababarire nuko nawe wabivuze neza ko ikibi iyo wagikoze kijya kigira kikakugaruka ariko bababarire badohorere mwami badohorere kuko nabo sibo ntibongere kunganya izindi match basi wenda bazatsindwe n'indi imwe batsindwe n'indi zakurikira bikomeze bityo ariko n'aba bantu bari guseka ndi gusenga nyagasani nabo barebe amen.